Ya, kita kan mengecek kesiapan anggota kami untuk menghadapi pemilu yang pertama. Yang kedua, mengetahui kerawanan daerah dan kerawanan potensi konflik yang ada di wilayah Polres Bone Bolango. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you still want me, I hope you still need me 1,000,000 years from now. The season